Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ću vam pokazati kako da instalirate Clash Royale preko Aptoida. Pa da krenemo. Uđete u Aptoide. Idemo pritisnuti otkaži. Možemo ovdje da ukucamo Clash Royale i možemo da ga nađemo ovdje dole. Evo ga. Clash Royale. Pritisnite download kad se to instalira. Te idete gotovo, instalira i onda se on instalira i to bude to. To je bilo to što se tiče ovog kratkog klipa. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav!